Aisha nikona Apedorosio eja Esisiak loko district kalo kata kui ngesi ejai area meteloka action aid nepepeka district loko kata kui kopana isoma ikano aiskapiki ni kesi kano aino mundo na Apaaran na Ikoku en Africa kwa general kwa Day of African Child idwelu egelegela kesi opoto inerata nu ejente kesi no ikamana ka Apaaran na ebet eno numera sa tomna kanyape wala pale kantape kangeni karu parna nesi tunoni uokina chando poto buko sa opot because of the injustice from the whites atamtos case da anadum na case Apedorosio kwenye opoto twak iche opoto twak yasi akisaijara apakina opoto iduelo Africa lwa kwa kuna ko South Africa ugirioto asioma nyene na forcing atos kesi musugun ido isishate kesi mamkisebo etene pepe ati akta kesi lo akwanga kadawe lure ko kodawe diko nen borlo ishana ino kesi arailu mam embeda ikinete kesi lo akopana an Africa na iroko darai asom sini dare do ladom na som arai tungalo akwanga bon kesa dumne narai akut agirtos kesi asom sini na buktos kesi no European simusugun asom kapena teshan kino kesi keda kitu kuna akopa ni musugu olibunga kesi ona richada alaji ya Apedorosio ishana kina kalu kesi opoti period lu egelegela ishani kisi Apedorosio ke beti angiro na epolekte apeslo idwe ka ikale ko district kalo kata kui nisi obu ichora kesha kalu ko primary ka lo senior ai saja ai to so misimu ka a computer na kanu ache so misine no emunarete kesi iringoji dit emame akiro nuja to so manyoni esimu iringi dita chekiro ni kamera kede ai papero neche ile ma ashomi abone chaite ai shomo keda so me research irikoje kwa nabaka comment yako nyakwana iboro konguno those are all sexual advances don't entertain pupane osomera danepane don't do that it's called abuse of your rights pupane sapa pamidongi you should be your sister's keeper. Sara Agiro na peti kojomote loka action aid kata kui nyesu obu itachao ibore yeni inu numere Apaaran na Ikoku en Africa kangini karu. So this uprising happened in 1979 in Soweto when children were they felt African children, the black children felt disgruntled because of how they were treated. Karulo Africa ngesi inu nume Apaaran na Ikoku en Africa ka akona akirot aiwar ka aikeon Apedorosio no ibwe kotama parashano akeriano ko kata ku district inu munumion na Apaaran kana ngesi ebete aja ikino somerolo o primary lo amuro ngora kotem kalo palam ko district kalo kata ku erasa kaisari do pola palo kantape o karulo pelo Kanuka TV East Francis Ocheng ko district kalo kata ku